Ngithanda ukubingelela abalandeli beshane sesichazela ngamaphupho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo Ngwakambothoko-ke. Namhlanje nje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze ngamaphupho asuke letha isixazululo empilweni yakho. Basuke bekulethela umyalezo ukuthi iyini inkinga obhekene nayo wena khona uzokwazi ukuthi uyilungiseke. Le nkinga osuke ubhekene nayo basuke bebheka esimweni lapho wena uphila khona mase beyabheka ukuthi yini lento ephazamisa ukuthi impilo kuwena ingayi phambili ngale ndlela abafuna ngayo-ke. Ake ngiqale nje ngephupho elithi eliphathelene nomshado. Ake sithi umshado wakho uthole ukuthi awuphelele, uyisiphazamiso noma uyinkinga kubantu bakini abangasekho. Uzophupha kanjena-ke, uzoziphupha mhlampe uzibona uthi ushadile wena ngendlela oshade ngayo, kodwa ulokhu uphupha kephi? Ukomalume bakho. Lokhu uphupha izalukazi zakomalume bakho, ulokhu uphupha abantu bakomalume bakho. Uthole ukuthi ushadile noma iy'ngane zakho ziphuphe zikomalume bazo, zitshelwe ukuthi zidingakala komalume bazo. Kancane kancane into ekanjalo. Lawo maphupho asuke etshengisa, lelo phupho solithi cha, lo mshado wena othi uphelele awuphelele kuwena. Yingakho kwayi wena uzoziphupha ukobo komama bakho lapha ukade ukhulela khona. Nezingane zakho zizele uzoziphupha zilapha kephi? Kubo mama bakho, kubo kagogo. Labo bantu bayakutshela ukuthi uyazi ukuthi le mpilo oyiphila njengamanje wena othi iyona, kubantu abangasekho bayaphikisana naleyo nto. Yingakho ngane yakwethu uzoziphupha ulokhu ekhonjwa emuva kanjalo. Basuke bethi lungisa loo nto noma zifake esibongweni esiyisisekelo esizokwazi ukuthi simamise idlozi elikusizayo nelikulekelelayo ukwenza izinto zakho ukuya phambili, nokwazi ukuthi phela ingabi nomona ingilosi ephethe wena kanye nebambisene nedlozi lakho ukulungisa izinto okufanele uzenze ekhaya lakho. Ungathathi isipho noma izipho noma iziqhamo zinikezwa abantu bakini uzimbathise noma uzibonge kubantu angasibona, kanti ngoba kusuke kungayisibo labo bantu. Yingakho bekutshengisa ukuthi kahle kahle wena ungumuntu okusuke fanele abe kulaba bantu ngoba aziphelelanga kahle izinto ezifunakala kuwe. Okwesibili, mhlawumbe uzoziphupha uzibona wena useka, ngikhuluma ngomuntu wesifazane lapha osuke esashadile. Uzozibona wena ukuyini kulokhu kukhulunywa indaba ehlanganisa umcimbi wakho kanjani, ubona amacansi, ubona ibhokisi lomshado, uphinde uzubone nokuthi kunento ethize ehlongozwa ngawe lapha ekhaya. Okusho ukuthini? Bakuvezela ngokusobala ukuthi akukakameli wena, wena awakaphumi ngendlela ekusuke kufanele uphume ngayo lapha ekhaya. Ubona amacansi, ubona izingubo, uzibona kwayi wena ekhaya lakho. Kusho ukuthi yebo impela kuyoba khona isikhathi lapho uyophuma khona noma uyokhishwa khona, kodwa bazokuvezela ngaleyo maphupho. Ngabe ubona ibhokisi, ngabe ubona amacansi, ubusuwazi kodwa ukuthi wena usuhlala emzini wakho. Bakuveza ukuthi cha, kuyashoda, phindela emumva uyokulungisa kahle lokhu. Kuyima kukhulunywayo lapha emsamo ukuthi usibani bani sekuqediwe, usebe seyakhishwa. Suthi basuke bekutshela nje ngokusobala ukuthi awakakhishwa, awakaphumi ngendlela efanele lapha ekhaya. Uma uphupha umshado omhlophe-ke, lokho nje ngane yakwethu ngiyenzela ukuyinezelela khona uzothi cha, mina ngiphupha umshado omhlophe, ngifake iveyili, kukhomba ukuthi singashada. Cha, lokho kusuke kukhomba isifo, yabona? Noma khona noma ngabe kuthiwa wena uthi uyiphuphe kusuke kuyisifo, ngicela ukuthi ngingagxili lapho ngoba ngizama ukuchaza amaphupho alungisa amaphutha ophila kuwona ukuze impilo izoya phambili kuwena, yabona? Basuke befuna into enjengaleyo. Ngicela ukudlula ngiphinde ngize kwelinye. Ake sithi nje uphupha futhi umntwana wentombazane. Uma uziphupha wena kancane kancane, noma ngabe yiliphi ikhaya ohleli kulona, ngabe uhleli komalume bakho noma ngabe uhleli kubo kwababa bakho, usuyaziphupha-ke wena, uziphuphula kancane, ufake imvunulo wena, uzibona uphakathi kwamanye amantombazane wena, uzibona kube ngazuthi niya endaweni engathi isigcawu noma
kube ngathi uzosinwa kodwa ungasini. Khuluma lapho uzozibona nje ufaka into eyivunulo uphakathi kwamantombazane athize, mhlawumbe uthole ukuthi amanye awo wabonile ukuthi asesigabeni sokuba bayakhula noma sebengena ebuntombini. Bayakutshengisa wena abantu bakini ukuthi cha, into ebambe ukuthi wena ungabi nenqubekela phambili yokuthi mhlawumbe ngabe manje uyaganwa, kumele ngabe uthola umendo, kumele ngabe kunezinto ezenzakalayo njengomuntu wesifazane ezifanele zibe yimvelo, eziyisibusiso nezivula indlela yakho, yingoba wena awenzeliwe into ewusiko lokukhuliswa noma into ewumchambuso ngangachaza-ke bafowethu, noma engumhlonyane. Uma nje uzibona kulokho kwenjalo, bakutshela ukuthi awuke uwenze ini, umhlonyane wena, khona kuzoba njani, kuzoya phambili izinto ezifunakala kuwe esigabeni-ke sale mpilo osuke uyiphila ngaleso sikhathi, abayibonayo bona ukuthi wena uphila empilweni ozitshela ukuthi ufuna ukuthi kwenzeke, kanti lento ofunayo ukuthi yenzeke ivinjwe ilo mhlonyane ofunakala kuwena. Ma uzibona kanjalo, uvunule kanjalo, kukhona namantombazane noma khona iy'ntombi useduzane kwazo, uphakathi nje emhlambini, ngizothi emhlambini wazo, angazi kusho usemhlambini, ngiyaxolisa, kodwa nje uphakathi kwabo kuleli qembu lezintombi esuke zikhona ngaleyo ndlela, bakutshengisa nje ukuthi wena isimo sempumelelo yaleyo ngxenye osuke uyifuna ibanjwe umhlonyane ngaleso sikhathi-ke. Uma futhi kwesinye isikhathi bekukhomba ukuthi fanele ngabe uyakhuliswa, bazokutshengisa futhi umuntu khuliswa okunjani-ke lokho komemulo. Uzozibona wena uphakathi kwamantombazane, uma uphakathi kwabantu abathize, uyazazi wena ukuthi ngumuntu ohlala ekhaya lakho, kumalume noma ngabe ubaba wakho, bayakutshengisa ukuthi wena fanele kube ngabe sekhona ukukhuliswa okuthize okwenziwe wena. Uzokubona kanjani lokhu? Uzozibona ube ngumuntu ongathi ufaka into engathi iba yisidwaba, kodwa futhi uthi uyabona kube nemvunulo kungapheleli ukuthi kahle kahle iyini into. Bakutshela ukuthi wena ukuze ugane ngolunye usuku kufanele kube khona ukukhuliswa esigabeni sokuphunyuzwa noma kwezaliwazi esifunela wena umendo. Ngingake ngachaza, senginqena ukuqala phansi ngilokhu ngikhuluma-ke bafowethu. Omunye la ngabe owesifazane noma ngabe owesilisa, uma bekutshengisa lokhu engizokubala la, bayakutshela ukuthi inkinga yakho nezinto zakho ukuze wena zilunge, noma izinto zakho yindaba zingalungi, usuzophupha leli phupho. Uzozibona kancane kancane wena kulokho ekuthiwa fanele uye lapha komalume, mhlawumbe uzotshelwa umuntu noma uzibone wena qobo lwakho kancane kancane uya komalume, kancane kancane uya komalume. Bathini lapho? Noma kancane kancane uvela nje uhleli nabantu abakhombisa ukuthi bangomama, abawogogo, abazala omama kuwe, noma yinto ekanjalo. Ngizoqala ngala engxenyeni yakomalume. Bakutshengisa ukuthi mfowethu noma dadewethu, hamba uzifake esisekelweni sesibongo sakomalume. Kancane kancane nje mawuphupha khona bayakutshela ukuthi izinto zakho zilele khona, shuthi udingakala ukuthi uzifake, uzirejiste ngaphansi kwaleso sibongo sengilosi nedlozi lakhona, uzenzele isiphandla sakhona. Noma ngabe kuthiwa uziphuphile komalume bakho uphethe leyo mbuzi, bayakutshengisa mfowethu, ube uzazi ukuthi wena ubiza isibongo sakababa wakho, kodwa ulokhu uphupha ngapha kamama wakho. Hamba-ke uzifake khona, ufake nesiphanda sakhona. Ake ngithi futhi nanti elinye, uyazibona wena uphupha kababa wakho, uphupha kababa kancane kancane, wena ngumuntu ophupha kababa wakho, uthole ukuthi njani, uhlala lapha komalume bakho, kodwa nje emaphusheni akho nakhu kababa wakho. Lapho basuke bekhomba isimo ophila ngaphansi kwaso. Impela impela wena ungumuntu okufanele ahlale komalume bakho, ngoba ubaba wakho akenzanga ini, izimfanelo ngokuseqinisweni kuwe nakubo kamama wakho. Sikhuluma ngeqiniso-ke lapha, kodwa nansi inkinga, ulokhu uziphuphe kubo kababa bakho. Bakuvezela ukuthini-ke lapha? Bakuvezela ukuthi wena
into engase iphazamise isimo kuwe sempilo esithize, yingoba kukhaleleka noma kusuke kufunakala into eyiwusiko noma into eyisiko, usiko oluthize osuke kufanele wena olikhalelayo lihambe liyolungisa, ubuye uzohlala kobomama wakho ngoba akuphilelwanga. Ziyenzeka-ke bakwethu izinto ezikanjalo. Okwesibili, engizothi nje ukungenela kukhona, uma futhi abantu abangasekho bekwazisa ngenkinga obhekene nayo, bethi wena impilo yakho ibanjwa ilokhu, ngizokuchazela. Uzophupha uwopha, noma uzophupha ukhulelwe, noma uzophupha ubeletha. Kusho ukuthini-ke lokhu? Uma uphupha ubeletha ey'ngane zakwethu, umuntu wesifazane, bayakutshengisa abantu bakini ukuthi wena uhamba nethunzi lomphefumulo okuwe, ovale izinto zakho zingaqhubeki ukuya kephi? Phambili. Shuthi ngaleyo ndlela lungisa lesi simo khona kuzovuleka, kuzosuka ithunzi noma kuzosuka into ekucindezelayo, njengokuthi uhamba njengomuntu owadlulelwa, waphuphunyelwa wena, uzozibona ukhulelwe. Bayakutshengisa, kodwa ube ungakhulelwe, bakutshengisa ukuthi uhamba nomphefumulo okhalela, ofuna ukuthi ulungiselwe, ongaphilanga, ocindezela wena, othi mawukhala ngale ngesimo sakho mase kuwonakala izinto zakho. Uma bekutshengisa kanje kuthiwa lungisa leyo yinto. Amaphupho mawuwatshelwa basuke bethi isimo sakho sivinjwe ukuthi isimo sakho fanele silungiswe kanje, khona kuzoba kanjani ngane zakwethu, kuzobe sekuyalunga. Uma uphuphe wopha, kuphuma nje ngendlela yokuthi uyopha noma kwenzeka okuthize, basuke benza nje okuhlukeleke lapho-ke ngizoke ngithi kuchaza. Lapho basuke bekutshengisa ukuthi wena izinto ezinye kuwe zike zoniwe izinto ezenziwa kuwena. Suyaziphupha, suyopha-ke, basuke beqeda isimo esithize sento esuke lokho basuke bekulungisa-ke, basuke bengathumi wena, kodwa ngizokunezelelela ukuthi kusuke fanele wena wenze njani. Usuyaziphupha nakho usuyopha, bayakutshengisa ukuthi wena esimweni sakho somzimba noma empilweni yakho kuhlale kube nabavukela wena, ukona ini, ithunzi noma ukona isimo somzimba kuwena, ukuze ungeke uze ukhanye, khona ungeke uze uhlambuluke. Ngalesikhathi usuzibona usuwopha noma usuzibona kwenzeka lento engishoyo, kube sekuyehliswa, kube sekulothiswa, kube sekuqedwa lento ewukuganga kwenza isithebezi eliphazamisa isimo sempilo yakho. Okwakho-ke bathi hlambulula leyo yinto ekanjalo. Uyabona, thole nje indlela yokuzihlambulula, ugeze leyo nto, wazi ukuthi ubonakale, ukhanye, ingilosi yakho ibuyele kuwena njengoba injalo. Sacela uphinde ngiqhubeke-ke futhi. Uzoziphupha wena uphalaza. La maphupho lawa engiwakhombisayo noma nginitshela wona, amaphupho asuke eveza isimo sempilo wena ophila ngaphansi kwaso, esingaba yingcindezi yokwenza ukuthi izinto zakho zingakuyeli phambili. Usuziphupha uphalaza. Bathini uma besho njalo? Bathi wena lento engaphakathi noma ukungcola okwenziwe kuwe kwenza isithebezi lokuthi eyakhe impilo ingayi phambili. Isithebezi lisitha isithunzi nokungcolisa ingilosi ehamba nawo, efunela wena izinto, egada wena, ekuvikela ezintweni zonke ngabe ziyakwehlela ngokugangwa, nama ngabe into ethize yenziwe kuwena. Ngenzeka ukuthi mntakaNkulunkulu lapho mfowethu wabe usudliswa ngezinto ezisusa ingilosi, ezingcolisa ingilosi kuwe, iguquke, ingabi sijabula ngawe, kodwa idumale. Uthole ukuthi akuselula ukuxhumana nawe ngoba ingcolile, ayibesalula nje ukuxhumana nabantu bakini kanye nawe ngokuyinto ekhanyayo, ngoba ungcoliswe izinto osuke uzidlile. Ngale ndlela abakutshengisa ngayo ukuphalaza, bayakutshela phela ngane yakwethu ukuthi wena, yebo sesivumile noma sesikwenzile thina okwethu ukusindisa wena, kodwa wena sukuma, sekuyisikhathi, sukuma uthole umuntu njengoba ithi ayifani, ithi ayifani njengoba kade ngisho ukuthi uma uzibona wopha, sekufanele manje
sebekwazile ukulwisana nesimo sento kwakho, zihlambulule phela nawe. Wena bakutshela ukuthi udinga wena ukuzihlambulula noma mhlawumbe usebenzise isiqunga uzigeze, ungabi phela sekuba nethunzi elivala livimba ingilosi yakho ekufunela izinto ukuya phambili. Nakuwe wena isilisa noma nakuwe wena muntu owesifazane kusuke kusho ukuqedwa nokukhishwa kwento esuke ingcolisa isithunzi sakho noma izinto ezigangwe kuwe esuke zifake ukuthi zenzele ukuthi ube umuntu okhontrolekayo, uthithibalele omunye umuntu, uphile impilo yamanga empilweni yakho. Basuke beqeda leyo nto, kodwa phela nawe kusuke kufanele uze uzisize ngendlela ethize bakuthi lungisa khona uzophuma kulesi simo esikanjena. Uma kanjalo unalezi zinto engiyikhuluma njengamanje bafowethu, ngicela ukuthi uwanake lawo maphupho ngoba asuke ekhomba inkinga esempilweni yakhe evimba izinto ezinhle ukuthi zenzeke. Uyabona? Ngicela ukuthi ngeke nginezelele linye. Uthole ukuthi uthe mawulele, mhlampe wena uhlushwa isimo sento ethize ngokwangempela empilweni yakho. Bazokulethela isixazululo esithini? Esithi wena njengamanje uzothi mawulele uzibone uphuma izimpethu emzimbeni wakho. Yaxoxiswa njalo. Uzozibona uphuma izibungu, ngabe ziphuma ezandleni noma ngabe ziphuma ezinyaweni noma ngabe ziphuma emzimbeni. Basho ukuthini? Basho ukuthi into ekade inamandla ukucindezela isimo sengilosi kuwena, nelothisa izinto zakho ukuthi zingenzeki, nekwazi ukuthi yonke into oyicabangayo iphithizele ingafiki kulesi sigaba, yonakala. But amandla leyo nto kade yenziwe phezu kwakho asenjani? Asepheli. Uzozibona ziphuma emzimbeni wakho ngendlela. Basho ukuthi isiqediwe leyo nto, sikhona indlela yokuthi ilungiswe. Yinto abazokutshengisa yona, bazobe sekubefuna wena ukuthi wenze njani? Uzihlambulule phela, uzigeze ngendlela ongazigeza ngayo, kusuke leyo thunzi ekade ungaphansi kwalo. Awalapho usuke uzozihlambulula. Ma uzibone uphalaza, zama ukuthatha amanzi, zama ukuthatha izinto ezokwazi ukuthi zihlambuluke. Ma uthi ufuna ukuthi ngikuchazele ukuthi wenza kanjani, ungifonela nje ngikutshela ukuthi uma uziphuphe uphalaza, thatha ukuthi wenze ukuthi, yenza kanje. Uyabona? Uma uziphuphe engathi usendaweni yama-period, uma umuntu wesifazane, fona phela ngikuchazele ukuthi wenza kanjani ukuhlambulula lelo thunzi, ukuqedelela umsebenzi osuke uqalile ukuze kuzoqonda kuwena. Wonke lamaphupho asuke ekhomba izixazululo zokulungisela wena isimo sempilo yakho ukuthi singami unomphela. Bayaziletha izinto ukuthi awuke wenze kanje kuze kulunge, awuke wenze kanje kuze kukulungele. Ngaleyo ndlela ngani zakwethu, la maphupho-ke anowanaka ngoba asuke ekhuluma ngento ezosiza wena. Uma unelinye iphupho lokuthi ufuna ngathi ungangibuza, ngibuze bafowethu, ningibuze ngiyobe sengiyalizama nje ukuphendula. Noma kuba ukuthi isikhathi esiningi-ke buye ngenzeke okuthize, kodwa-ke ngiyazama ngendlela engizama ngayo. Ngiyabonga, nisalini kahle.